Tautai. Eoi, I tanga e pei o le tala I le folonga le ainga malosi. Le wai lunga fo o le tanto live le ngato le YouTube channel. Lunga o le tanto Facebook live. Ia maawana ala ata whasalalau o loo e maua mai ai. Loo nei leo vai vai. Ma loa fua ai lau o maua. Ia o sama whai ngā Samoa. Nunu watu whaatini o tausala. O pa ia mai le vavau e o ai le whaavavau. Mai le matasaua se ia o iana lenga. Fili ma pole tuu na tauwilo ai manu o malo. Mai malai tele ma malai tafuna i o malai o le toto, malai o le toa, malai o le manino, malai o le vavau. E ale whale tawaitu, ma le whale tautanga tatulonga le tui manu a mona te whai. A whai fo i ola utala I whanga o mangia whai ngā wale o neuli ma le o neenga. Fotu le ngai e malo tu maunga moe pango molo I tafuna. Whale o mawaenga la loifi ma le whale sang. Ia, a wā au wa to o tulona sua ma vai whanua fō mai tūlangi sa ole masale au mua ma le lau niu na sa lua. Tamara manu o tele lina. A whai fo i o sa utala noa I tu mua.
Fe se pule ai se I la wao singa pe ua fiku se fulu. Ia o le fionga nei. Ia ele ai uke rope ai rongo wa ako se kor se fulu o le. Lucas. Ai fatalo fatu. To tele ia wo ma pa anga mai. Le ua ma faiona ma futa mai runga proklame. Se faira ma fatalo fa. Ia ona ma taratala no le. Ia e winga inisi o vaenga fo I o le tātou toi proklame le nei vaenga o le afiafi. Faatalofa mua I feo I o le tala le lei lau fionga ngā fitasi. Faatalofa antu feo I o le tala le lei. O I lātou tatalo I o le nei proklame. O le au intercessor ia. O I lātou nei o lo o tū I matangi olo. Lātou te tutu faapulu vanga I luma o le atu. E tatalo mo faiva o le nei company. Le lau o kousi le sila mai feo I o le tala le lei. O le pule lea, o le pule siri lea, e leise si runga o le atua I runga kuma o I peia o le wharatua. Ia e whaapetai tele, o te fia wha mawina fwela o whaapetai se o tama whale nganga, pasta waita whata, mai se fu o le whaletua melody. Ia mau tatu tama whale nganga uma, wai tele whaafia ngainga, o loo tutu ma te talo I tua. Ia I le mea lilu, a wale, le tatu au onanga. Whaapetai a fo I le toa tele o joule I lunga o le porokalame le ni taimi. Tele o nisi o whaipisi nisi. Tele o nisi o whaururunga o matangaruenga. Tele o nisi o pūlenga o company tu maoti. Both e New Zealand ma tono Samoa, Australia. Ia o le toa tele fo o nisi. O lupe whaalele e tau wala mai ta alonga mea o malawa whapena. So o se toa tele. Ia male nai o tātou tua asensina. Ai so far. Wale ata amata sta whaatalitala noa ngai le for kou whaafonga man. O a mai le ai tatele I ori sa valinga o le nei fo I lau fionga le ri pulisiri. E le nei lava ia tausanga. E mawhai au e ko e wha amanino. O le a le Bluwave. Ai o a fo ingi au nganga I totonu o le Bluwave. Ia ma le Blue TV. Wai pe o upua ia lua. Le pe ua mai atau e to te lo tangata. O le Bluwave. Ia ma le Blue TV. O le a so na wha manino a o a fo I au nanga e lalo le wha malunga wha mole lau fionga nei. Ja. Fkai ma le papsili seat. Ma kola wha ngo fiele nganga. O le Bluwave. O le mother company la. Mole lau fionga misa pe whenga pare li whakako graphic. Ko kanga I mai. Ia, piko lunga le company, o le ngō le company o le Bluwave. O lalo mai, e vai kolu le kako business. Ia, ako ka ngai meri ku Manukau o le Blue TV. O le Blue TV la le ia le whionga ngai, ia asiaka. Whape fo isi kako pokalame podcast. O le kelenga whaalu I aso kei kasi. Le fo le pokalame le whai mei le whionga ia aloi. Me Samoa o le Samoa updates. Whape fo le tai au manuia. Ia, e lama le sikako podcast wonga le e bilingual la. E alu whakasi wha Samoa ma whapalangi. E o le podcast a le e whakakau mo ka making a whakangau I whafo mai Samoa. Ia, ako ko me mero le siku le o ngako. O ngai e la le sikako makangalwenga, which is Ngalmoana. O le Ngalmoana la, e kele la kako o ngangakau production. A kako kalangoa me kau production, o le live stream. O le live stream la le kele mako live streaminga ia maliu o tausala online, cultural events. Ia, lalai ako ka ngai me isi mako production ia. Iaka ia wha la kurunga. O le Ngalmoanga la e whaifo e mako graphic design. Me umako e mo mia se PacificEzy pe se organization. Ia, o le mako la lea ka o le Ngalmoana. Ako ko me ilo le Blue Tech, which is on ni kuanga vale o le kako afoi. Kako tebonga whaali ako. O Blue Tech la o le kula le ka websites o upenga ka whailangi. O le kula le kele ngo eva ai. Ngo mangawa mea ngi me le Blue Tech ke sao eva la au me la whionga ngi. E maki wha I o kule pokalaima ngi kausanga. Ia le lawo sau wha mamalama ko. Au nganga o le Bluwave. But o le Blue TV. Ia le lalo le Tautai
sports talanoa. Ia, o le sports talanoa lai kelenge pa ai me le fionga ia asiata. Ia whape foi au mua ma tole fo. O le si foi cool ka ko partnership sponsors. Ia, o le sponsors la Blue TV le fionga le whawhengenga ia tole fo. Larry Tupai, Tasi Markets. Whape foi le koko mangingo le fionga ia lau pepe. Mo le Digicel ma le Pacific 40. Ia, whape foi le fionga ia whaimalo le PacificEzy. Ia, whape foi le fionga ia tofilau fiti. O mua, o le SSAB, Seriana. Ma lo whaptai lau whionga le lipule, o wha solo mai e tatou a tafu ina ia sira fia ia le to tele, ia to inga au nanga ia e lalo le whaamalu le Bluwave TV. Ia, ina ia sira fia fo ia le to tele le aturu, mai se fo ia le whaafonga maua mai anisi whafo atu o New Zealand, whafo atu o Samoa. Ia, e te le i o nanga e pei ona iai, se taimi, ona tau sila lea. E le tūlanga fo le highlight o mea na tutupu fo i o le tausanga antoa, mai lava iai anuali se i o mai fo i le nei tausanga. Ma vaenga sa mawhai ona sia e le tātou o nanga ma tūlanga fo i le nei tausanga. Ai, toi fo i meila o whaafsili, whaamole mole anai. O le whaafsili. Ea mai le nei tausanga i le savalinga le Bluwave. Ia, tatou talanoina, ia, mese wala le Blue TV, walanga o lewa, pe ia main lava i lunga o le talanoina. Ea, mai le savalinga o le nei tausanga i tūlanga o le pisinisi le alualu i luma ma vaenga whapena. Ia, whafkei pa le whafsili, mangai kele. O le kausanga ki mo le Blue TV, o kako wawa aia se pokalame whaapopo. E la le pokalame le sports talanoa. O le, that's one of the new developments, and o se mea ngā ulewanga ngā mga o ia asiata ia whaapopo lunga le pokalame o se kalo ka alonga. Ia vi ia lava le li, mo le nea wangoa mawhenga mako paanga whakasimanga i uso. Vaenga le swafa. To lea fua Andy e lupo ia whape foi o mua to o vaenga. Yeah, that was a really success with the numbers. Kako me i le Bluwave, mai si o nganga whain kei pa le Blue Tech ma le ngal moana. Ia. Kele lava ia ngal wenga fo i me le li, ia wango. I mea ranga ia lava le li. Mano whaptai. O ani whaafitauli. Ke rore ko le mei di mai sika ka ke lo po le leo tu le leo le tatou whabul mo le tatou insi po sekin ka ko leo ngana ista ngata ia whai mai tau le olonga. Ia, se. Ko i whapapapa i runga leo ka ko mics. Ai whamole. O leo whawesili. O ani whawhitauri sa uia fo nei tausanga. Ia, mani vaenga fo ile a whapetania, ups and downs. Fo ngale po ni vaenga lau walunga, po ni vaenga fo isa whawhitauri sa whiangai male Bluwave le nei tausanga. Yeah. Just like any other business, asiata e aso la e aso kim. Ka kalangola le Blue TV, ia ke longa ke silifia le si whawhika uli ngā whengai makako. E le mele ka o le gatekeepers. Ka whonga le kumwhai pungi a whangoa. And I think whonga le, if ngā fo I kemi o le mamalama o le sikampangi. Ngā so le mele ka o le threat. Ke ele o threaten for lako. Ngā kumwhai pungi kako. Hey. Ai vi ele ali o mawhenga ko overcoming the situation nga. Ia, lau ke lang ko whaipaanga mai sika ko competitors I kausanga ngi. Le pokalame le paloka, the New Zealand paloka, first time ever. Yeah. O ka kuku whakasia se pokalame whapea. Le elo fionga, whapea foi tui me ET Live. Ia, whapea foi Savea me le Radio Samoa. It was the first time ever that we were able to do something like that. So I'm really happy about that milestone. Malo whaptai, tūlanga I whainga malanga atu I Samoa, vaenga ia sa whai malanga atu I Samoa le unanga le Bluwave, me se fo I o le, tele upu matala sa whai whapea I tangata, e kako ke okupe le malo o le fo I nei wa ne saunoa nisi o I lantou fo I o te manatua stasio whai puro le tua ngain whapea mai.
e atu lo su ia su vaenga ia po le meo ko kongi mai le malo en fena sa no vaenga le ia ale koe fia fa mangingo ma koe fia fa malama na songonga le fa vai o makomalanga ia o Samoa mai sa kungu e ko kongi la val Bluwave e o fo i transportation accommodation o me ai se kulo e ko kongi la le kako a PacificEzy kako and very fortunate too. There's so many opportunities e o kako sa ili kele fo e mako funding o government funded e le se mako funded project me le malo Samoa, and I don't think we'll ever have one neither. So or kalingan fafsit no inga ele ise wala ngai dem fainta to wala ngia mal lo tero na tu le fo ye live le taimi mai to tele ilanto e la fo ye mai mo mai fainga malo Samoa o ye singa ko pere malo Samoa o mai mo tato mesel ni to sanga e vai ngai tato malanga ma me to te fa malanga to isa zero listen ya ele se no inga la mai maula le taimi to tinga ina le fa fingo fia ko moisi fai pule ye tau mo fai o esu e mani si fo ia o le fai ngā malo o mansalo sala. Mai maula kai me o esu e le se ai ole alo no ta inga ya fu ai la ona pa e isi mana tu fo ile le fo inga PacificEzy fa pengi. Ale se ka ko me mo mai e ole me la mai mo fulte. Ole se mo meetinga ma se fa mo ngolo fionga ana e a fu ai ona fa tau u ia vai. Fafkai seata ia mo le silfia le Mamalu Lotel. A lot background on the production. So whenga for the Channel 9 the Siva game. O le mea o mga o FA mo le Bluwave, especially the Blue TV. O le quality o le poka Lambie. Ako kanga I mei esin maa ngai o mōli ma mei ma background. So that was one of the first things. The second thing would be we needed someone elelele kaukala, elelele kilifa, someone that was able to hold the story. Yeah. Whamanguia mako le I la whionga ngi, lusonga I asiata. Third thing, e mo mia e mo mia le afu. E whamangaku I longolongo po I koko kungu. Me sa vai ke merko wiki. We needed a strong message, we needed a strong platform. So that's where Blue TV really started to gauge its viewers. But o se mea vongole mo me, well, ka koe ngungu fofofo. We always need that interaction with Samoa. And that's why we have Bluwave Samoa. They Aloi, Dimitris, those swafangi kamalo. Yeah, lawano, me congratulations. Yeah, fape foi se Oscar, yeah, male policilio le Bluwave Samoa o Misa Pita. Malo fa tatu tala noa le tūlanga o le qualities o ngaruenga walanga mafua no tala noa o le tati toi tu ma toi tilo i le tatou savalinga o le nei tau sanga e umarua tāpenga le tatou video lea e tau te sira mio ai Samoa me se fo o savalinga le Bluwave o le nei tau sanga e ona tau wha mauni ai leo nei vaenga ia mātou te tala noa tuai ai e whaifoi lau tala ona o aule o te aruatu I Samoa o ingo o arua kua yo vai ole le yo loto ole oh no I am so honest in the media o te fai atu sa ola fo ila usavali o te arua tu Samoa so le makua e ro le yo loto tangata le Samoa I media ai peila ka ke arua ko I loa peita I wala te o lota I te fa ale pole ke le mo kanga kai io o ile ma wala menga o te le pole pe ke le ke mai o ke le pole tu as long as o lo te ala tu failinga luenga na o wat tu fai o le meta o le na lenga o mo uta le me iri kiri pio na ma to malanga tu Samoa me se singa fu io manisi o so fa pito tole e ke ya wale kala ngo mai si o vai au tata ya sa ma ko kala ngo mo sa ma to tala no a o le ka ke le ingo fo fa pengi le fa pengi fo ile o na ngal Bluwave ai mo kala so le pe mo ke le masangi mata la mo so ta ola to so fa ka ka wale fa fa yangi me o fa sa la ngam tu la fa pena o lo ko la lo fio
O ke po Polyfest. Ia lofa pe iai. Ele na o iso le o ke whakarofa koe. O risi vaenga sa vari mato e arturo vai e mai a pasi o mai whakarofa sko ingo vui le ma ke le matutu. E mo mau fasko ingo vui. Ia o taatale iai mo whapea fiolai ka whewhei loko ngi kanga. Ai o tala no atu. Ona o lea o whaafonga le atunu. Wa ke roa o fo media ngai. E o ai media nei Samoa le foi le si whaafonga mai. E o ai ala tau no la tau whapea o le kau ke aku per malo. No. Now, not saying this. E kere whalafolanga nga whai mai. Ia lau sa ngoi wa la fio ngore di pule o le kisi da fia inga kupe sau ma kupe alu matulanga o matou ia na o nga lu. Au te lo le leila va foi le matenga sa ia ile to tele lai sa mo le nei tau sa. Fa pe o kupe alanga lai masangi nga ru au le mali to ngol prokala mela masangi nga ru ia da fio nga ya o lo masangi nga o ia fia ia mingi skale o le malo. Le lo po tu pe ia. Wa o te fia e vari le tule. Se I lo ia ka ko fa nga malo. Ai longa mawangi media fa apea I o atu ala tau tupe no fo I fa tari malo. Wa kasi la le si vaenga le. E pengi fiki e fa kari malo sa mo tatu malangatu. Ia. E le mea vaenga so mo me aseta ia ke oa ia o le amanga ia le pola mo kuiko. Ma vangi so ngoanga anga foi pole. Ia fali me li siki o so ngoanga. E le ia lava se gaming ko kongi le malo sa mo le mako o nganga. O le kako whingau foi le whingau I mole le o le pokalame. The most important thing ia kia as the CEO of this company is to make sure that we deliver the quality that we deliver to our people. Le maka mai, especially mako sponsors. Ia Tasi Market, Pacific 40, PacificEzy, ia whape foi SSAB, Seriana, Digicel. That's our main goal. Ia kiliva I kangaka ia. What everyone else says outside of that, yeah, that's just words to me. And at the end of the day, e kaukala le quality o ngalpenga. Mana ia o mai la o fa visiti. E fofua ngol tau sanga fo. Ia o te loa ia le wa ta o tole nei tau sanga. Se taimi fo e fai o ta fa tata no ngona to e mo le se ava no lo fionga se to se matu pala. A wa le fa fonga mo wai le ngata o tantu company la so. A o tato wo ma pa anga mai. A wa le fofua nga fala o tele o lele I fato atau no mai lo fai nga malanga mai America Samoa. O ani fofua nga mo le anga I luma le Bluwave. Fafkaila vasiat. Ia o le bali ngo sau kalakuanga fingo sau lunga le fa le New Zealand. Alela e maka le silo mo ko lang lo mo fai nga fa nga le wifi lunga va le a. Okay akale maka me le Tautai. Inungon va le. To me, seeing how far we are able to go, it's a measurement for ngale ukakuilo. Okay, we have achieved this. We can go further. Because ole nga fo yo fe au good messages. That's the whole purpose of Blue TV. O foi kukuila. Mai fe au pasta lo palmene lo ono fa pe fo show fa le kua. Lita, if you're watching, yeah, I don't have a show for. They're all big fans of Tautai. Yeah, big fans for yeah. Malo fa tai. So le longo winga ni o lunga fa le ala maka ba ye silo mo ku le Tautai. Fa ta lo fa tu silo betu le afa pe o le te fa fonga mai. O fe e ki ka Vai usu. O psi le be feelingu fa me o vai usu. Pe ala te sile va nga wa kaunga ko ka ngo fi approach. O le New Zealand fa haru ka ko Tautai ya ilungo por kalam. Ele le ko nga no pressure ku nga ma na ya fo si nga va nga mo te sanga fo. O ka mai ki e fi nga wa me e fi nga wa si e ko so ira loisi. A ta to e fi nga wa ta to te sa ili ia me le. Yes. Ka si nga va nga mana ya. Ole ka ole me nga ia ka ko stay focused. Ole a fo ile ke le o kala ma wa fo ngi mo fa makala ngo fo. Yeah. That's really go convey aim. And like I said before, our end goal, or kiliva le ngalwenga le lei, mo ka ko viewers, yeah, va pe vo nga ko sponsors. Malo fa tai. Ola fa pe la masai foi. Ola ata to what. Se yo to mai mo mai. Ina inisi foi o vai nga sala asia le tato. So far ngi ko sanga. Ele lei foi lea.
Mole mau ale to tele o tatou e me se foi lungo le prokalame. Ele na o upu matala ye mau ke fai aku ai. Ai sa matou fa sa vali solo fo. Ia ile tatou watu nu ele ngata o New Zealand nei. Ia o tatou I Samoa sifu. Maybe e tele nisi o tatou fa alau tele. Ia Australia e me se foi America Samoa. E o a foi Hawaii ma America. Tele nisi o tatou sotanga. E me se nisi o matou o unanga. Mo le sila fia foi ele to tele. E ma fai ona matou laivinga ia maliu mo fai poiponga. Tau sala online, yes we can. Nenga ko fa fonga mai matou sila mai. Ia ile matou tau sala online le na fai mai se o matou nu isa tu paitea. Ia le na matou wa le no wa tu va atu ai Samoa. E ile matou team I Samoa. Se ata I akari I me ese me le ka kalangoa. Kifsile o kuia oi. Ia se I. Mengi o highlights se lua. Mo kausanga ngi lua fe lua kolu. What were two of your highlights, the best moments that you felt like it was something that you've never done before? Okay, o le tele ia fa dai lo fa fili lo fe ngale di pule. A tele yo highlight o le nei tau sanga o te manatua. Ai ni vaenga se lu. O le vaenga mua ia te. O le vaenga le na kavaina mai ai le lolo vai ai nei ni usila. Ele mawhaina ngalo ia ule na vaenga. Ele lolo vai ale na fea ngai mani usila. O le upumu. O ke whaasala lau mai fua ele lolo nga ma meo. Ona o lo uloto e whaatau nu ule wala awina wa ngarue. Alai ai kau pone. Alai ai kau wha fefe. Lenga matua savili ama matangi ya le aso le. Ame se fo yo le tūlanga. Lenga e wa o ta uana ta iai. O le highlight mua nga i la tilo matulanga uma. O le highlight lo na lua ia tea. Mai le tele o mea. Au kei rola o piki nga le malanga atu I Samoa I le kaimi o le sisinga fua. E te ilo oi. Sa usa vali fo I peonga sava vali ia kamiki a onga. Au sa vali mai la ia so ura ikiki o kilo mai fasara lau pet mama ia ma le au vasa. Fa solo mai sko inga ia pasiri enga yu patilanga ia. Le au fasara lau ia. Ya la o loto fa pe one day I'm gonna sit there. One day o ke fia sa fa ia fo I fa pela. Iyo. Wata te loa ia ta itale le mea lo fofu ile lo morkelo lo kala. Iyo so o mana tau se sila mai ile taimilanga ma vui le fong fa vui le taimilanga o sa fa ia nga au tafatafa le tamama tua ia vui mo vui mo le fa sala longa fu matua mo le fa kele ko panga le ia vui ma le au fa sa ma pet mama ia ma le mangisi to lo fo inisi wo le tau ona to suafa. O se la ngona fia fanga ikia e sa valia ela le solo o lau te fa sala lauinga. And at the same times, I lo fanga ikia mfafikai le kua. Fafikai fo ile onanga ile ofionga ile onanga le Bluwave ma le Blue TV. Fafikai fo onga mo yo lo vango o ke sauke. Iyo. O te fainga luenga I male God's calling. Elo wa ia kalkungo le fofuanga meleri. Ia, o le tūlanga le nā. Sa mau fo ilo ova noa e whaatala noa I le sunga tuila epa. Sa mora ova noa e whaatala noa sunga tuila epa. Taro sia e maua mai se tasi o highlight ia. Ai, o nei vaenga nā peo na e whafsiri lau fio. Probably se meo ki whiwa e Manukau sanga fo. O ngisi whakarangoanga, pape for ia balance the late. We'll have more on the other side and also this side. E fo ia ka ko fofuanga mo le roa whelua wha, pe pole rofa e kaunga manmangu ia. Ia, ole ka ko expand le, whafo me New Zealand, whafo me Samoa, yeah, to our other neighboring countries. Ke peola American Samoa, yeah, pape fo Australia. So that's something that wangale ku maleli, and then we aim for it. E vai no wha upopo, tu si au highlight wha tonu tuai. Langa lenga sa ua me se lua. Ai o le si vaenga lenga whainga ka ngalo ia.
o le sau ar tamale na sau fai melanga mori maulunga o poka. Oi, la tala moni lava. You know, even tio ne. O ke alo o le fale ma uno fo a fai ma lo ku ma to fale ma to lo fo ma se uta mana ma ku fale ma. O ke ma fau ya ile sau ngar kamale a fai melanga mori maule. Ya na vote si la fia. Le fa pe wai o vainga uma o te faia. Ai mana ia foi mo se fia la hotel. O vainga uma o te faia in terms fo le o malo e o mai fa kala ngoa ma vainga pena. Ele ma se me o te faia o ngoa ma le run through le puli. Io. I vainga o te fai lo ai. Ya se fia fo el hotel. O malo uma lava matangata uma e o mai. Ia se vanganga I matou paanga masangi kai huinga le kama fo I le mai lalo o sponsors. Ia o tamala na le ai o ku inga whakarangoanga. E run through le loia. Run through le fionga le lipu le morisi le fia ko keli. Ia o peila nganga uka ue one of the highlights o la uia career fa lau. O te le lo po le a le lumanai. O ke le lo ia I po le a le tua o patatua. O le maka upu ngai. But, o le a lava le kūlanga o le a ka oko iai. O ke whaafikai I le atu. Ua la ngā lea maka upu. Se I fofola le whala. Ma se I whaamangingu. Makilia o lo kua ia. Ia pe maua fo I o lo la lafi pea. Wa o le luanga o le melea. Now, without mentioning any names. Awa o le sila mangere le malulau tiro le tunu. Le fia. Ma feika mai fa pea langa wa o a mai a fuar ka malea wo ta uatu aya te aya ya se me o ke forever o ke fa fka yai fa fonga malo le tunu ila fiongo vele li pule pe feika pe le au mai ai o le mea la walunga ia mangingo le maka o le vai e a kongo foi la kilia ile sua fa o le o ko ia o te mo e kilia I foi la mai pe a uma enga e wha maongia waka kua inga se fuanga ia. Ia mangingo no leo man tole vai. Ai a uma e foi e mawaile o la fipea. Vi ia le anga le leo le tu. Le anga ka kaunga maua pe le amio. So that's one of the highlights. And I think the end goal for that, just as for 2 out. Yes. Ia maua le amio tonu mo le. Mo sia tali I po se uso le u mali. Mo le closure ma 2 out. But yeah. Thank you very much for this year. Okay. Whaftai. Toi fo I mai a maua. Ai, se o tau sira mai. Mai alo tatou whasalong wha pisinisi. Kou si sila, au ke ruesi. E au ngā fo I lea. Leo peke ua e ke I oso me maso waka. O ele te mai mo mai. E ro peke ua e ke hupi puya. Vai le ngā pu e vai ngā le mea le mo ki au kafa o le. E se toi vai ngā na oni o tonga. O nai vai ngā. Sa fea ngai mare tātou Blue TV. Ia ona toi fo I maila ia lea. Fa au matu e tātou whamonianga mo o tō umalava. Ia pokalami o le fiafi. Pea mai a tātou whasalong wha business nei. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Wa tu lili among oni wa ai apo manchang of ye mong wa duolo wa po fo mong of tiuta ya ai mo to fiu mong manua ina wa malo afua ai la wa moa le neya so fo o le aso na tofa o le aso fo ina loloma ya me se fo yo le aso wa Tautai ya e manuia faiva ya sa fita itunga mafita lo ya isi o tanto tunu ya maranto fo ye o folofa mafata lofa ma mori atu le palapa o malo ele ngatai fonga vai o le tua ya o lo tau fa fonga anga sa mo le nei vai nga fo o le fiafi ile toe a matali ai o le tanto porokalame o le Tautai ya e pe ona masania ai mai le lan tau sanga wa tuana ia tu ia fiafi o vai aso te Tasi mai lava le aso ngafua se ia pa ia le aso ferreile le tau le lima ia le nei fo i wa toe a matali tiu te ma faiva o lo nanga ma le tau tua le Blue TV. Eu digo. Yeah, today is not our day, to be honest. E all I'm for the crowd, let's have to sila bayay. Yeah, and madua ifa atumu. Pagula ben wal prokalan. So fo manuia fo tau sang fo. Ya. No fa ke tai le wa kai ko ko ngore office a Samoa. Ai e ma ga fo edit office a Samoa na to. Professor Uli Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Bluwave TV. Fakil ko mai o so isa kanga kai mo wen kuku. Kalau ni nak tak, kalau ni ni yang itu. Fatu Samoa ia ise faboponga ole au nanga le nei sa fo ia se vai ngala tamai. Ya ole tala ole tau ia ma se vai nga fo ia o to sila mai wa e se ala sila mai lunga le vai nga tau fo ile i fa i lo atu i lunga tato kalafi. Ya le foi le tau sila mai le tu na tu le tato wa update le nei ia i nei tai West Haven. Ia so len tendei i le lo telo timunga. Solo mai lunga o palasi mai la loi. Ta vale le 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 ainga ele se ka vale foi le nga sau foi ya sau i le sau mai lunga o to sila tunga o lo ia ainga i lunga i o le wi. Tangi mata malolongo lo ia ele o tu la fo ina la fo ele tu na ia le fo tu o tatu o tunu. Ia o leo o matui nei foi i le Polyfest for 2023. Oh my gosh, I'm super excited. Yes, wa sui foi le vai o le Tautai ai foi o le nei aso. Ia e mo na fa lofa maofa lofa atu i le tato au mai mo foi i le nei tula o le afi. But Hannah, our beautiful Hannah, how are you and how excited are you to be here at Polyfest 2023? Thank you so much, Bear. I'm so excited to show everyone what this beautiful celebration is all about. What is a sarulima? What? Is it a mat? Yelena Samoa. If you are the parent of Ace, make sure you teach him how to speak Samoan.
Good to see you. Fatalofa mo folofa tilofio. Good to see you too. Nesli lava na tela le lava le suya lava. No landscape. Le suya tipiela. Pois lea mai le malini a o ngai tai le maritime. A lau pois mai o tau mai mo mai ai. E o mai mal mutele sala vai. Pisisilia ko ngai point tapua ia tasia le va saka poi o tamauli sala longa. Le ala fie fisili lau pois. Ia ola se tu la mai ai la tu tapua inga ile so pesa le lenko me o ngai le so le tu tapua inga nei le tolo tamauli au so. Kia o lea lava. Sa le leila wal mato a onga nei sa tu avanua mai fo e sunga fai a onga. Ia le avanua e mauteo mai e mato te mata po ia le mato fo ia peti de tu unga ba. Le ala mato mai mato mata o ia le fa vai vele saua to mauli nga sawai. Le nga o mai ia o mai mal mautinua e o male sini. Le ala la o se langa ona fia fai mato le a onga i on malingi ka mai kia le vasa. Sa mai kia le vasa. Le foi o masi i mele au to mauli. A mai foi ko fe kau ia ko me samaiti married time le a onga le vasa. A le foi o mai e ako foi man mo le la o langona fia te matou nei mai mot tele o sala fai. O le masi i mai ai watch myself pini ia pauna sin sala tu nei tu la le wa e ala le au tata mauni na si mai alo fa peo na tulanga mo tu nga ba Oso o ko le o mai savai o ye se vai nga fo fa o sofia nga ya auto e ko ke fia alo va ai lumanai ai me sa sunga ia o le lava o le a e ai pere la ngona te mato te fia wai tu fo ile nei alo nga ba ai me se fo lo mato a o fo le a o nga e o ai lungo ba le a foi la a mato o fo lai lungo ba ia o le a tu si mata tele fo tolo ta mauli mo mata vai lo sai tolo ta mauli number 1 tengo que ir por lau songa tu le papo lau songa i te tai o le chau pipi. O le a se va inga o se tō manantu ia so le tasi iwa o no lua. O e tau manantua a o fia fo isa iai lau songa i nā fo i vai tau. Ia o le a se highlight fo i lele o e tau tō manantu mai e le tasi iwa o le uono su tau sanga taru ai fa mole lau so. Malo e pe ana na fia lo manantua le o me safa. Le tuto Tasi o Samoa. O le aso mua yan wali a fiu se lau no. Wala nei ona tolo po mo meo fafifianga. Ya yuni ona masani le sa tato sa wai. O le aso tonu e a fu na tuto Tasi o Samoa. O le aso mua yan wati. A fiu se lau no lua. E mantua foi la. O le tau sanga fōfoli la. O te manatua le ala. E wai. O le pō. Sa te tai a longo. Ta uma longo. Whailo. E le tuto. Tasi sa tāru siena foi e kalisia. A aula. Na usi yota.
Matou fale tu tolua malai to. A me tapule o kalonga kikiki e sami ai le aso tutotas. A lango fatonua o lo tama. Usiuka e fanga kumoa ka kokoafa. E tolulana e matu mumio pupu fai le. O lo kua fanga le si konga fai le kele fo i fai ya. Ali. A wale to teleni si o matu ata. La mawata mamalusu. O mole la nga o ha wa mo yuka la sola. O support kaya. Ele aya ma se singa ma feilo. O la kule fanga le si pupu fa. Ali. E ma ho ele me ku si fa. Ya le msalo ele mo se di masu. Ali. A kai mi nga il mo le ola fa. Fa pengi o nga fa. E koi kiki ya fa penga ya mo o fa. Kumoa ko e makua kele kumoa. O le si o fa e pula o la ele i pa u e se la o ele. O na tula o te milna ele ai mas fa mai fa. Ia ele kele foi la ngi fa e koko. Ai fu mai e maua ia pusa fa. O mele le sa kele el kupela tu o te milna. O mole nga fanga le si ke kaya po. Lua ko. Whaka au sau le kai mala o waka wha. Salo ke sau tale lua, tale tolu lauti. A o makua tumu ia malai. Ko I inga o whawhingi o keingi kauli lea. O lai whai kirkiki, whai jamu. Kai ko whaa lea. Ea, so rola e moala nga ya serengi mai lo kama. Ya ven mai ole ole so le salele le su stato au kofi kofa. Ei. Ola mai lo serengi. Kusanga e lo su senele so. Tebile ya selet. Kasi lo serengi. Male serengi nga male mako kia ka. Salo peri mako sanga e mako ai lo. Ya, o whakura li ngai mai a whawai. Sia lua e lua la i a whalkele. O le whalkele matla por poto. O le whalkele matou sa mali le ngau. Ma le whalkele la o lua next door. Tomu I kumu o ia ma whaila penga. Whai ngā siwa. Ia o le pepea le au o le se mai a lai wakua ia la. So atu mato male au ya ros kamale e nga fa lai ale fa u mako Moi lau mai mo ka le dei vai nga o le tai au malo a fua ai lau o maua i le anga le lei tai tai tamoro tātou tapa o sili le langi e ia ina brei fua pai whanu ka le dei fua i tai au le aso mua o le masido yuni lua whelua se fulu ma le tolu to i le sa watu le tātou por klabe le dei whaapetoa ole a joanga o le ono supa le tasi tūsanga talu o na tūto tasi si o tātou malo si o tātou utulo o sa loto mai pule nga wha kolone le dei lantai au ia vera o leo whai mafonga lo mātou ba se tolu a muri fo isi teimi ia o na wha talo vale o le vionga ia vui mali tō wha ia va ai e upe whai le tālonga o le tōlonga mai wale o le fisinga po o le fusinga a ua tautonu le niusina lo tātou ngafa tu longa la lau fa fonga ba Samoa le fa so ngao ma le tu fola se le vai go le tai au ia ole o ma to le malai je fau mai o le malai o le tanga ma manu le atulu malai o le filinga afa li po ye upu fai o malo ma fili tanga ngai le do fa Samoa ia wa upu fai ia o na tanga tamari tatu atulu fa felo ai mo folo fa tu le vai go le tai au tatu li tu la lima le tai bia manto wi Samoa dei ia fia foi lo tomato tasi prefio ka ya bui masina mo sina folava ia ka tai le tofa ia va ai fa talo fa tu le tai au tau to ulu timu le tai au lo fio bui ma lo va talo va foi lo tu fa sia te mission fa fo mai no tatu tunu
malo la le soifua malo le lagi mama ia le tu ia se fa mtalaga o le na ua uma o le toso tu matu pala pei ona mamoli fo i le tofa i le mai malai e ua le fa'afogaga ma le tapuaʻiga lo tatou tunu ia ae manei lava lenei taeao e ui lava ina o loo mavai atu i uaga o le lagi ia o le lagi ia e o le tāua o lea lava e to'a mea uma ia me se fo'u le mai tau atu ia ina e tatou fanau patalofa atu ai le agaga fanau patalofa atu ai le uso ia ai o va'avai atu ama le fiafia lenei taeao ia o lea ua sagisangi fiafia mai ia ia ona ua ia i le fa'apopoga i tonu o le aiga ia lenā patalofa vai lenei taeao Ia, o te whewhia whawhilo ai ma whataro whantu I lau whetalainga le vai malai po lau tau whaasiata ia teina ne fōi ia whawai lolo le whionga ia I te mamtua le whionga ia vui ia I le nei whawai ngole tai au ia o te whawhilo ai fōi ma whatalo whara mai mo whafonga le atunu ma lore soi fō monuia ia o le nei tai au le fōi na usu mai na te uru nai wanga le fōi e susu le tele ia atonu ia sa o tala to ina o ni wanga o whaamudianga wal whaamoi mo le so ia e whaaftei le tua leo kako koe wheloa ai ia I nei le malai o tia wha mai a fuafuaga ia ona toe sauni lea o le toe tuuina I fo le taga vai o le saʻolotoga I lenei asolo fioga muli malova te atu asiata ia o le taunuga lenā o le o le vaekopua lenei o le tatou kalama o le faailogaina o le tasi o le tatou malo mai tau atu lea ua see mai ia uila a le malu malo e mai se foi o le latou te avale e faafeaoina ai le ao mamalu o le tatou malo e faapea foʻi o malo faalologia ia o le afasee atu I le tulaga ia o sa latou taumafutaga o le uli ia ua lea ua mai tau atu le taimi lea ua iai ua tea la afa le ipa ia lenā manatu foʻi ia au te iloa latoe la faisi malologa lenei vaega o le jaeao ia toe tulituli te tau mai le tao le tasi ia tatou faafiafiaga I le uli mo lenei taimi ia o le tou vaasetolu asiata falemalu me se falafioga ia vui ma sinamua ma le tofa ia vaai matou faatofa atu faafetaitele le maimoa I lenei vaega o le jaeao toe feiloaʻi I le tao le tasi I le malai tia fau soifua God bless.
Ia, whaatalo whatu Samoa le nei vaenga o le aua uli ina ua toi 5 minuto na tano le tūlai tasi. Ia i le nei aso fou le anga le lei o le tua. Ia whaafitai fo i Samoa, me se fo i toi whaupopo sau whaafitai pe atoi te liwa tui i Aotearoa whaawawino o Porkalami. Awa le mai ai o le whaamoe moe sio mātou pitonu mo sula i satu pa i tea i le aso na nafi, na fiafi. Whaafitai tele, se taimi fo i whaamapu e antu, ia se whaafitai mai le pa i o le pitonu. Ai manatu le nei a uli, ia, o koe sau fo e whaawau ngā luenga whai, tūlanga fo i le tau sira mai. Tasi nei o ati nae. Tasi nei o ati nae i se o mātou nuu fo i satu pa i tea, mi se fo i o se o mātou ainga. Ia au ati nae lava fo i o loo whaao ngā ina, ai mai se fo i o ngā tasi fo i mafuafuanga le mālo o loo parewhia ngai le nei taimi. O se tasi leo ati nae le tō wha ia li a kalapu i nei pitonu satu pa i tea. Ia. I understand that some of Emily's family will be leaving and some of Opato's family will be coming in. So if we can quickly do that. Members, it's my honour and privilege to call on the Honourable Opato William Seal to make his valedictory statement. E te mana whakawā, ngā mana, ngā iwi, e ngā reo, e ngā haue whā, e ngā karangaranga maha, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Whaafitai, to all of you I say, me taki atu paka, me taki māta, me taki rānunui, me taki korereka, whaafitai te le lava, whakawhitai lasi, whekau e lahi, mā loa pito, vinaka waka levu. Thank you, thank you, thank you very, very much. Ai mana o mia lava le tala sao. I mea lo tu tupu i tato atu nuu wha politiki, pe o la lava sis o I lava I le tautai ai.
Mani. Tautai, the hub of truth. Whaptai te le whaptai lau sunga e le whawhianga, inga whaptai lau sau. Le business i temi nei ia i papkiu ia lo walungia foi papkiu ia mai e foi maua ia ko me ai temi ia sa fatino ia foi le matou fala inga le tau sanga chat nei ia le foi rau tei fai foi le tau sanga talu ai ono le futo a toi sala le tata wala a ole sola o le amtanga foi la te wilo ni te sanga i winga ese foi ni te wila mai te wila sa fatino i tami o tona ia ita io le lua felus futo lu te sanga ni le o matua i lo fi me te le tata wa inga mai fafo le nga tai le tu wisi me atu nu e fia le la lang in fa foi ona wai mai fia mai mo le tatu manga nu fa Samoa le nga tai le o le siaina le le malama wa fo i le yang ai me tatu malo mai fafo ia pela ona luenga le termine o fatino termine foi fale ainga yo marketi me tau lima e fa me le tau la Samoa yo le au fai siapo ia nga tala ile o le kako best entertainment le ile Samoa tourism por Samoa cultural village o fatino ina le ile solua solulu o tofi anga ile safari ia au mai le ainga wa fo ile fia mai mo i tuma Welcome onto our Blue TV special editions. Today we do have our Right Honourable Prime Minister of New Zealand, Levionga Chris Hipkins, and I am so glad to welcome him onto the show today. My name is Asiata, I am your host today. And I am Hannah Schmidt, your political correspondent, and welcome to our Blue TV Election Special 2023. Now, first and foremost, Laua Fionga, Right Honourable Prime Minister Chris Hipkins, how are you today so far, not only with your recovery and with preparations to the general elections?
Oh, talofa lava. It's great to be able to talk to you. It's obviously a really interesting time to be involved in politics at the moment. It's a challenging time for me because I'm stuck isolating in a hotel room at the moment, trying not to spread my COVID-19 germs to other people. But also, we're getting very close to election day now, and there's a lot of interest in the election. So I'm still trying to keep up my interviews and stuff, doing them via Zoom and via other remote means so that people can actually hear about what's at stake at this election, because it's such an important election. Joe follow from Fatal Fatu Samoa lo mai monga le vanga o le Afi Afi. Leo joe ma mauna am tadia do le tanto talonga fai tau lie le ia so le tanto to Samoa e me se foi o le au malosi ale kiwi. Ya ina nei foi ia so manta mo fie le sulu mana yo le la pasipo foi le la le tau Afi Afi. Ya tu le sa o foi le malai le nei o ire pa. Ya po le fatu anga i tena wo lau no ai foi le totele le nei malai. Ya ina mai yo le talonga le ata pai ta le kiwi friends para au malosi foi te mai te Mano malo le kiwi friends lo sumo kam se fu le to mai atu ai isa ro mai tau le talonga me se foi tau fenga te tai de ia solo que va bo ya sta tomo le fenga fu le aula te mai te ni se vai le aula sa mane fu fi na ko le aula te mai te pe ta yo foi la sima lo so le pa mai no le o le la aula le kiwi te patai le o le si mana te le te fai le to Alo va te mo an to le foi sa u e mai tau le tau fenga te mai tai wa mai ela tu tamo. Este yo le tamo no mo ye le como fino le que tenía. No va te ya u mai no ya ni se pensar la u toma un ya no se si lo la. Yo lo vi foi ya lo samo lo sa lo la u. Ni se toma ma ya no va le fa solo mal polo me ya mal malo si foi le no mal le si tu langa si ata mai tau ole mana ole ato e fito la ole ale kiwi ole si na tu la ole la u tona ole si mana si fono spa la toringa ai tau fai ya si fa le toro le tua tona ona le ya faroa le le fona tu fa ai yo tu langa na ele la ole mai tau te tau Yo fa tai ole o tau di baina le lisi o le tato au le tua sama me se foi le au le kiwi o loa wa fai nei bo mam sui a tama ya fai vi fa fianga masani pe o ma fai loa tu prefega tona fo a yo lupo le tai mi o te ya le ngato fai de pu la fa fia fo le Pacifica combine right ya o fa na wa o ngara fo ile ngato re self au pilani mi ko lo gesto a o le tu vai tu le lisi le tato au ya o le numero tasi ko le tato wa fu pe ko sunga ya so lo di fa longo now ai le ya fa o marito langi tato wingi ya o le si o Marion 7 Alga Taylor sunga Tommy Talau great Ya to fa taru fa tu Samoa lo mo mo le divanga le fia film mai ai o le tau mo fai ngale tato to Samoa ya ile de foi fia fio te lo na o se le fanga uma le tau lunga wa ia mo ma to le fo e o le tau la o le fa mo mo ya ai o la se la ngona le tai me su se le o chalo ya mo la mo le nga fa tai foi le fai au nga me se foi le kapteni ma tato au e fa tai fo tapo inga Samoa e tato no la ya na wa sila mai mo fo ni tu lango e talo nga tele la singa luenga on fai tato au le ngata foi le to tele fo tam fo ya tato no fo e lo ya ila vale fili ni fo le o tu langa se fo lo ta lo ya tato au le ngata le o so fa fo e o le la nya pe mo tato fo ya al pui nga fo le nga fo le ta tele la se nga luenga fi fo tato Tala fo la so fi nga lo tau talo ya ne eu ya ina lima su ai le ai ya le vai vinga tu fo la lo ya le famaro ya lo fa na o tato ya ne fa ya o ma ku ya se le ang algo na tonto fa le tu la nga me wa ina o mai a ka lo ma la limpa fiola la ye swing a capela tu la nga kamale o prato ona tal wai na fo tu la nga ya am ka ver tu la nga lo stan o velo se me e casi sta lo nga ya o jigsaw o si se na ko tam fa ma sangi ya e pe nga fa ya o le la ko nga ma tam fa ya la lo tu ka vai fo ye que le yo me sean le veo pues ahí pulando ngame que lo vuelto se pone voy a la cali y pole algo foi pulando lang te fome but
under pressure ko nga me fa pe ngai ka longa ma wolunga ngai e ko si dinga e penga fe ko kulang awa fa pe lo ma ko fa in position mana e afa ho lang ka Iyo le tulanga len to to mai ai ele ol no no tai ngai le ol mana tu foi le sa yai le mo ngala tu e no mai ai le chalonga ma le kangaroo fa pe ai ole atele se step up le se ta bi mo el proclam mi malo longa le divanga ole fiafi e pe no fa lo antu le amatanga le tanto proclam mi ia ole ai ai o malo fa alo longia e no mo le tanto proclam mi le amatanga foi ole diva yaso a so ma fu le yaso su le tasher masino te sema ia ele dei foi tu sang Lela o tau sila mai. Ia ore o ma tau fa tasi atu ma le va se lu. E se mo fa kasi va se lu. Iyo. Ole la ko va se ko. Iyo. Ia ela tau. Ia la ole wole o mo mai la ko ko lu. Ia mo mai na va se lu. Le fio ngaile. Minister mo taka ruenga le atu be se fo yo. Pisinisi malam luia sa veva minister foi. Ia vai e foi a tatu nga ruenga fa vai taimi matulanga wa yai ile amatanga mo le paeng ile te tau fa iloina le fionga ia le tinu Wayne fa muina ia e lungo le tatu proclame le ngata ile ia ole ua ta otolua tai mama tila fainga pe o tala le masanga pi lua ia ile tama fa sa sa wala la tau le fionga ia olo a fo fiti va ayo yo minister nga ruenga. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Let's count from 10, 9 to 1, and then everyone shout Merry Christmas. Are you ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iyo, wara ia. Wara. Pa tai tai foi mai o le tanto proclame o le tau tai e fai ula o le ko lai va. Ele dei va ngole. Ole so what are your thoughts? Ilo to e silsilantu inga luenga ma la sanga ma vaenga fo yo matati ana ausia. E lau company ia por tau fo ia le Bluwave TV. Ia ele dei tau sanga. If I'm malo ko lo fio. Malo lava mo me ia. I forgot how many things we've done this year. Ora ke vai ko voi lu interview ma le ko inga ya ko lepa. Hey, what was your experience like with him? Mana ia ma fatar nonga, mana ia. O le fatar nonga tonu ale na fai le sisinga fuale na te nei lo no suma tasi tau sanga o le tunu. No walu o ipetesa ia mara tuo o le ua vevela ngei mau ia ua tele fo ua leipo solo tatou va pe mai o e fast ia o matulanga mai ai no what na tali sa paia leila au le auto tatou ofisa kali sa paia leile tau mo faia tu mana tu fo yo o le sa campa ile au fa foi le mai manono le sa vali o le telefone vai no ele joga ali a tau foi le Brent e ana umale ma mau ai lo male vano te fato ai tu ai ele tamai tai fai lo tusi o le ofisa i petesa fia mo se avango male sunga ile tai tai ri tu ngai pole foi sa pa mi tu sang no mana ola o te fia luatu se i fesilingia lana foi sa valinga e tu sa ai au leono subta tasi tau sanga o le tunu ia wa ola tau tangata matu tua tai tai fo ilongo le tanto tunu ola tuna ia le tasi le maenga no lo foi mokari e marimongi ma le to fala le puli ano on what fa ko vai kingo ala ia iskanga peila le fai pule le mai amatu le ala tua i o ine yafu o ali marmanu alofa ia
o la ku voyo felo ia ina ia ele sui tau vale sa tau mo e fatasi ma lauti mo ia welesi le to fa sa mau le la nga i ma le to fa la le pule ma tu tala no ala ia ma fa to ai lo le o mana onga e fia mo se tai mi fa tala no ai le tai tai o le tu ngai por sunga tu le epa ia le la na ma we lo ma le no ai tau mai fa lo tusi fa kali lo le mo le si e la so muri muri ane o se le so le no la tu ai fa to a fa le fa tala no nga 2 days later ona fa to a ma we le no le to ina ia ora ko le mo o ko ngor ofisa yeah o se fa mangianga ia te to be completely honest ta tia ia pe ang ko fa ia o sa fa ito o se fa mangianga mo le ulu i kaimi o ma fa ia no fa tala no ina le sa avea ma ta itai o le fa nga ma lo sa mo i kausanga e kele la ma le tua la wo le maua o le ave ai o se kai i le taimile nei ai o maua o ia o se tai o le tua ngai ia a o ia fo se tama ma tua o ilonga lana tau tu so se fa mangu yanga la moa e maria ko ingo e ma kala ma off camera na ma tala no ai o inana o no o lo tino o se kanga ka fo ia tu lo pe o ponga no so ma e ko ko ingo e ko foi le faitala malie ma I think for kele ka ko ngalo that you know if we human side o kanga and when we see that human side o foi la uli maleto ia fa pe foi ia tu lepa so I just don't want people to get lost in this whole drama ia ngalo ia la ko ia the real question is holding your faipule, holding the politicians accountable. They're there to serve you. It's not the other way around. But at the same time, I really love the interview with you and Tula Epa. Whangare koe wha mga ko mei kausanga o mawai ko kuas koe. Tasi vaenga la o vionga ana e no o tau mawhai e le whaatala noanga lea. O kere i kau mawhai inga i a hawhea le tu whaaporokiki. Ono lea le tu. E a whero i singa whasi vai sua se whesiri e winga le porokiki. Koe fo ia le to nga mele ye utere i mana o fo e lua ngi ai le anga tonu o le fatal no nga le anga o le anga ko manga oi e a mia sana fa manu yanga mana tu fo e to rua ila to sa tau mo faina ia a mia ni ala to fa manu yanga mo le ono sutas o le fionga le au mamalu le malu o le fionga te mai tai pale mia ia ma le tai o le tuanga o le anga la na sa tau mo faia ila va o fai fesiti ia awane ia umai walanga so se vaenga e a fer por kiki ila tiro sa no fo ia ale to ina ia e alo wai tele ai na le lifa e ai se vaenga o mele le na tula mai nei ai no lava ia tai mo le ala ai nga uma le leon mana ia o fa tal no nga male sunga tula e le tulanga le na o langa savalinga fo yo lona so i fonga mai lava i taimi a ola i titi lo le tamama tu ia se ia o mai fo le nei taimi so o fa manu yanga lana o kele fo o kangaka ia pena te fai atu o pokala me ta tau fai e vatu i tulanga ai ele fa pela alo sai fo ile tulanga o la ta fa tala no ngo isi tangata ma tulanga fa pena ai peona e fa fisili le ila u experience po la u sa valinga le taimile o fa manu yanga pe to e mawala pele ko e mawa o ke fa kai wo sa fa i rumor ko i e al tangata ila me ngo maka ia o to ina e kusi uma me uma o to ina na matua delo le pepa i rumor ko or ko i e tusi uma ai le fa ma fa tal noanga kusi o ka ngi como lua le e fo empty fo ngai tu mu mai no tat ko ingan kusi na uma bala au lumor felo tusi ave o me uma ia le ai poni por kalame o vayaso e handwrite e tu lo le felo tusi ia su lo felo kusi fa kulanga ma contact me uma i wa highlight ko ingat pepa ia fa lo fa tan noanga ma mangelo o fa sili nenga pe i ko inga also like la so lo i le media Samoa i fa ngala ko fa sili i kai o le malo fa pe kai riku like do you feel like some of those questions like ma fu ia me ve singa
Ole upu moni tu lo le mfafona tino ole upu moni ma le upu tau tino. E solo mua mai ai le media i lako whaafsili. Le vevesi ma whaafike e nga iai. Mongi ala utala leu te whaiatu. E solo musa mai lava i ala tau whaafesili. Ole mele wa ufaitua o mai tau atua pe ua whaapikoa media re HRPP. Whaafitoa fo i media anga il fast. Ole mele na se whakura la utala la ufionga le li pule. Onga o le e tele na muli muli tai e tātou. Tūlanga ai o whainga o atu nuu nei tau te le kako ke iai a kungu ke kele ngi usila au skalia. E iai taimi e tatau waina o e whaafesili le issue. Ai pe e oku whaafesili le tū personal. E tele na ore kele fo i o isi whaafesili. Ia le tau te whaafonga mai fesili e kere ngā uwhaia nga i a whionga i mingiska. O te tu ia le issue. Pei fo ila le fionga fatita ino de vitus fatita inga o fisili lenga le ngo maua mai le tua inga na fai fa sanga sunga la le malito. Pa pes furmi nga malo ko ngiang ai kala. A faila ka ke kango fisili de mele fisili sa awa e moi le kala la ua fai mai. Ua e fa ngar se furmi nga le tu e tong ye o itala. Pa wanga ko la io le vango e kari mai o. Ai a sila Samoa ai fa fonga fo il fai fesili le tangata ale media lai au lai pe au markanga kale manga kali mai e enko la le fainga le fesili fa ke kenga le lo batu fa lo ngi le fainga ko inga fonga le ngos fatita inga le tu e le fesili sa lai le direct ai anlo lo fainga fesili o le fo ma wa pe ka ku ia mai o ia ai le as fa mong yang nga me em fa ya sa ngo o eta mo me le se ngor feng of city le wa e kangwa o e fa le conclusions le wa kangwa o e ko e kali la fa city ai le italia me el tangata o i la e te sila i ma mai mo fo isamo o i e fu aki ai le o fa city pe yo ku e nga se nga lu fa fu ai le faki to e ole le si vaenga lo fionga ana e le tūlanga mana e le vaenga le. Ia ke au, o ke fiu e kau kilo nei ni usila, ai meisi o Australia, ma Amerika. Pe ye se kai mi whaakulanga inga fo ile le yaso faiso o whaapea mai ai a time with the opposition leader. Ale media. Ala whaasoa kua wa o koe kāhai o ngai kausanga tatu tā pena role mo tau tanga fau. O le winga lo te whatua ila utana lau fionga le li purisiti o le tatu o unanga. E o hai kai mi o pale mia ia o ku mai le afoi, le leipa. Ia langa le whatua toi fau nei toi pale mai. E le ai ma se kai mi whaapea o tatu vai e tua, yo whaapea mai a time with Christopher Luxon. Ale media. O le taimi o tusi tala male opposition leader. E le ai ma se ngā mea whapenga. Na pau a le taimi e whaia. A time with the Prime Minister. I think o le ia kungu ia ke pēla ngi New Zealand Australia. We always, and that's something that we always encourage, and we also do is we interview the government of the day. Because o la ko le whaia kungu. O le kungu. But you hardly see the opposition side. And I think I've seen it with America. You got CNN for, what do they call it? Republic. Yeah. Fox o le sifo I paki. But yeah, I ke pera lo ofisini no whakia. The questions really do stir the argument. Le nā tonu. Alo wina tonu le nā wa e sau noa iai. Ia tia upei no uwhai atu. O le winga lo ke whai aku ai. E le whapea whai atu se si o se si tu. Ai ai sila ngai. E pei e kele inga lo lofi aku le media. A Samoa. E o e au mai update. It's got nothing to do e le o whapea o whako se tūlang. E pei e o e au mai le update mai o le opposition. Instead o le o e au mai makausa ili mai le update. Mai mingis ka mamakanga runga. Neo, ai e se vaenga ka kaunga whawhekai e le media Samoa. Ia ka kaunga whawhekai, o le ua matala ia senga, lo walua o e whakalangore mingis ka e ou le makanga ruenga. O le mea lea, sa le mawhainga whaia mua mua.
Sale mafaya o leu te tala no atu from experience e isi like radio Samoa sa yai momua ma isi fare fasara lau e fiu e kuri au puse maka se mingiska e kasi ale kala fai lau puse nga mingiska e refer lava le official palemia e tali mai ai nga fisiti now ongi usila ngai a lapen maka ngaruanga o leu e kali mai palemia e kari sa o mai ar ko mesinga male mingiska o leo. Se ivanga nga ua lape le mingiska o leo. Kali rol pan mia e o le mingiska lea. Pei fo o soifua maro loinga. Vai inga iri soifua maro loinga. E ave la vai le mingiska po o le CEO po o le ua. Kali mai kanga. Se ivanga nga fo ua faale kongu. O nga kolosi lea le fionga il palmia maturanga pena. E iei a wivio. A ole winga la e leina fatula utala. O le kaimina ngi. O la ua makarakala fai koko o mingiska Samoa. A ua leo i e media. Freedom of press. Yes. Ai e sere fai koko a lea nga iai. O na fesele leo lo uloto. O le ale mea lea kau mawhai e stoi i. A o kulai mai sko inga tulo le sunga tula e pa o tulai mai. Sama kuang kumu longa ofisa ngai media. Tulo. Lea ua malolo ma suia ole ngai lava e tumu which is ono kikara ngole issue it's got nothing to do ko inga ia le fa fonga mai lea o ke lo foi even na personal or ko inga vai kar visit yeah, for our viewers ka ko mai mo ol me ka ua lava o issues o issues yeah sa ili mang wiel ko once we go personal then it's just another story. Le nana ia ai faftai ia o faftai o la faftai ona o le ava noa sa mafai ai ona ona ausia ni sio vaenga ia pe foi la ni sio to tele fai mai foi le pe ai se aka ko ke le o ai wa tasi le la o fionga le pule ia ai se fa pe mai asiata ama ngai foi pe ko o fa karangoa mai ia le laiku wa pe o le o le laiku ole tali o te fie tali tu ai au ka fola o pule. Ke ufko fa pe mai o usau male ka dia. E matua ia o fiu kuri me ia fai pule o laiku. Matua o ka mo fai a fongo koe. Io e mai koe get back. Koe fiu e vili a kore kari mai. Ele aro fa mangi ngoko. O tom fai au te a maulolo ta vita. Io e mai toe get back mai. Fiu koe vili aku o aru sa ore. Io e. O fiu. Ia, mangisi a mautangata tati tau ai pe o lo kongo ka u. O le fainka ke le ngala inga ule ka walu ke le kulo ia le pule, ma le sunga tuila ipa. Mai le vai taimi umi le sa i tua ai male. Sa suspend. Le sa fa sala. Ele le fere mangingo. Sa ilo tel tonunga. Ele ma faionga koe a ngoangi ala sa ngoanga. Le ngala u fa sala. Ioi. Le na u to e fo ilo i tonu. Le u koe fo i kong. Ia, e manga ia e mawhai ngā sia, aore me wakup. Le no u lu ia antua le tofa le ala le pule inga ua race mai le issue ke le lea. Peitai. E le isa? Watasina nala u fionga, e le na e sa unua mai fo walanga ole whatonunga fo ipo tu alalo na umai el pulenga. Ina ua umana avele avanoa il sunga ya Sam. O le isi loa next day, na whatonu ina ia, wantau na so taile to fai le pule. Two sides to the story. Iyo, ele ngai lua ai tu o tala. Ia pei taila. Ele i maliu mai e pei ona ia agree mai e sau le mafa atala nonga. Tasila na va enga mo sila fia. Ia kia urola. Ia, a ule fia sau, wa ule fia sau. Malanga wala fo e anginga mai lungo isi ana fa sala launga. Ma tu fo. E fa mai le fia sau ngi media fa pea. Ia nga. Ia, o le wingala na le te fa tu ilo. Ia, it's okay. E leila se me to approach, and one of the last thing o ke fia touch base ila fionga le li pule va jut fa fonga maua le tunu. So far, au ke fia fa kwala o kala le so far. E pe ia kala le ar kui fiki nga fai e kenga vai lele inga ua nga fesidi ai. O le angi mea manga ngai o maua mai e ke ilo ai lo le nga fai lor kari ar kengi. Fa mai nga si o vai nga e fa maru ke le lilo ke le lang o le wingo o fa tara le o le fesili lo ma fau fau
So far mai le ngai kausanga. O le angi mea maanga ngai mani mea anoa. Nga maua mai saka whaalongolongo aku i whaatalitala noa ngai e whai mai upu tautini. O le ase mea maanga ia mangi mea angoa e oso ai loka koe fia pā loka i le HRPP mo le kausanga mo le paia inga fō. O ane mea mana na ia. Leo o karangoa kua o as an individual pā loka. Okay, le la uma le paia inga halfway through the fast. Leo whaafikai o whakahuu mea le tele if not the 100% maybe 80% o mea inga la ko fola. Le will happen. Now, e kaimi e whao ngā mai e kusi e le media masko ingo kuila epa. O angi mea kake i loa ai, okay. Da koe o mai lan vaenga lea koe o mai strong. To be honest, ia ula vai. Okay, le ova ai se mea se kasi. E captivating fo ilele pe catchy fo ilele. Okay, wha pe ai, okay. Ma ngai ana, e o mai lan vaenga lea, le milionga, ai rua milionga. So those are some of the things that I okay. Maybe ele already la to if I lo mai ngi mea manga ya ala nga au pa wana mele ready ka mingi nga ole funga le nga feko aya fa mai pe pelo no mele you know it's about that. I am hoping for next year. Ole much more planning ale HRPP. Inicio mea mole ese mai what can they do? They need to change their style of approach. Ke pera koko poka la melenga whai whakasima Tui from ET Live, whape for ia Savea, ia whape for ia Leo Pepe ma Sabrina. We were able to bring the policies. Paki SSAB. We were able to bring something wa me e work mo kanka paloka. So I'm hoping for the next general election, there's a more proper approach from whoever. But I like how fast it's going at the moment. I like their style of moving, but I pray that they keep at it. So that's my intake on that. Yeah, mano fafjai le na tonu ma fafjai velo vionga le lipula o tai to tai mi to minuti ole nei foi por kala me fai. Ole na foi lo fa fonga mo Samoa. E highlight ole nei foi tau sanga. E o e me na matou savalia. O ngisi vaenga mo ke o e por kai matou. Matou atu e o foi lai tu nga fautas. Kasi le vaenga o te toi fia nga mako kupi. Ole matou plan foi sai ai. E yai drones em faina fa lele lunga mo le pueina. Kama fo ie pi e kofua le drone ma le vaa. Inga ia pu e le lei ma na ia. Ai mako aku uma mako por kalamingi. Lena. Ua fa ala vai le lau paparua de fa. Iyo. Ua fa ala vai le lau paparua de fa. Ai mako fisiria ku le oro fa aurulu ia wa o puta utino o fisiria ku le fa talo fa toi foi lo fionga yana nai la veitinga tul tufung. Fo fisilia ku yanga ngai ya lave. Ole ari le mea wala inga exclusive le fainga ele. E ai sa fo le tali. E se aku le nga fai fa unga le na. Ai o mana tua foi o mea uma o le tau fai e fa ai lo ai sa moa ma fa ala wi lo ai de lo lang. Ya, na le ima faina manto faia ai fa aftai na faila vona fa tanga fa sala laule fu a matulanga e o foi le misa moa matulanga fa pena. Wa ave uma foi ngale writer ngai ale mela e o te fa ia i wai tasi le vaenga te tauna avatu fa fautuanga I organize so ngeme. E ko ke fiu exclusive. E live ai liskanga kailang telefongi mangaia. E siria tu le mana yo le live lenga ko kiki fia afe kanga kala u maka. Nai loa tau mei ko ke kau ma fai pre-record. E pui. Ia pe tau te tau ma fai live mai mo sesi kaimi. But because that was a small place, local konga work for Kasia Media SSAB to bring the food product. Ke pela le Samoa, the coverage of the te wila. Ele lelenga lui fa Kasia Media. Ko fa Kasia la ko resources malako asika. Ia ma fainga fa ko ngu ele ke pela ka kalonga o kemi sola. O le meka ua, o le kiri vanga, o le product, o le ale product, o le platform lea. Ia le lei, ia le quality. Ia satisfy kako o makamaka. Ia whapewha kako sponsors. So with that in mind,
hopefully for 2024, we see more collaborations Yes. in the media. Wa tauna lue fatasi. Io, ma ole tarosanga vo ilea o fafonga mai vo media se tele tatou Samoa. Ka ko ngal lue fakas. Le mesili le utou manino utou mana malama. E le yo le ko ole ai malanga tu ya mantou tu pele ale tatou tu male onanga. Ai tatou ngal lue fakas ye. Tu langa fo i ole faa la wilo ina me se for fa sala ngo tu langa tono su tato tu ai le fai ole por kalame ia onai vaenga lau fionga le lipule e ini au onanga me se fo ni se te fia a fia fa te le manga ole fia Pifa kaya ko mako sponsors ia la fionga fo ia tole fo Larry Tautai, Tasi Market, for believing in us, for taking that leap of faith to support Blue TV, also Bluwave and whatever we do. Whafkei whapikoa kua le whionga le upepe tāla I lene, masiang wharkua I whalute. For being there from day one, as well as Faye Malo, Alan Stowers, PacificEzy. Thank you for believing in us and helping us through the journey. Also like to thank SSAB, Fiti Langwai, Tofilo Fiti Langwai, for one of our oldest clients. Thank you very much for coming on board and supporting Blue TV. Ia, molo sila fia Samoa, o sponsors ia, o le eko kong ia mako. Ero kong ia mako le malo Samoa. O sponsors ia le mawhaenga, sa whaiku ia siaka, ia suuma, ia, wakakarangoa ko fionga. Malo vavtai na utou whafuga mai. Avtai sa Maria ngalelei, tu sai fo i le lango sua ino le nei por kalame ma le nei fo ia au onanga. E longo puia li ia ilo tau pa ia malo o tau mamalu ia so faiso o ma so uma foi ia mai lava I le aso ngafua se ia pa ia le aso lua ia to e fa popo to I mala ufa aftai ia ile tulanga o le tanto le malo media studio live ia tu sai fo I le ngaruenga va lua ia me se fo I o tanto I Samoa after tele lo to fan vai malai polo sunga fa fia ngainga asiata Josh Sayuli ma le tatou team I Samoa ia sunga fo ya Rams ma la to fo vai ngai tonu so o tatou tunu fa after ye tu ai tu so le tatou nga lunga va lua le tatou team ma le sports talanoa ia me se fo I lanto le fo fa after fa to fo I le fionga ya vui masina mua fa after tele lava mai le fo Samoa ia Ausitalia ia me se fo Samoa e fa nga ina lava o sui nei ia ila toa fo I tanto team Blue TV mal Bluwave le telo taimi e ta to te ngalu rue so tau au ia awale longo puia le ino le tanto adunu fa after tele lava anga ta fo ilea o si vai nga le LM4 limited ma ia tu sai fo I le tanto vai nga fo I le pulenga me se fo tulanga le HR le tanto o nanga nei Bluwave ek new 5 tai foi e tai mi fo le maftanga ia vai nga le sinatala ta ia le faltua sina ma na yonalo ia e tu sai foi o le tulanga I tanto so e no tu sia le tanto o nanga ma le tele o nisi o ilanto now kakoloia ia so nga loia to fa el vai malai asiata ia ati na eva ai ma le fionga le fritua ia fonoti mara fa mo ia juru Christmas ai mai se ole no tu tausanga fo mo o to uma o wo uma lava ma pa anga le nei o nanga o malo uma lava o ila to sa o mai lunga o le nei tautua mai lava le amatanga sa ye lo matongi sa ye lo sao ia ele mfano ma to lo una o to swafa ai ma fai ona mantou fa pe antu o wo ma ainga ma mai o le nei tua ma le onanga o e foi sa fai ma kest e lungo le nei proklame e a onisi foi sa fai ala to fa ala wilo o pisinisi o company fa manu yantu le tausanga fo ia te oto u ma le fionga le pule me se fo pulenga fa manu yantu fo tausanga fo sia mantou team I Samoa lo fionga misa pro fionga fui mono pira ai me se fo le to fa aloi va ai na for sama le fionga ia la wano Dimitris. Yeah, congratulations once again. Yeah, malisunga ia Oscar. Pe ia Oscar la sa wis fai poi pongar ka koka. Yeah. Ai le gata fo ilea o le Ministry of Pacific People.
Whaafteitele le matanga ruenga o tangata atu motu al Pasifika. Whaafte atu I le sa avema minista I longa fo I o lea matanga ruenga lau fionga au pito. To whae sua, to e sulusulu ta ala. Ka ala epo ko ala resi matai faule lewa ia au pito William Sio. Ia whapea whaila ia tamata ia Barbara Edmund. Ia male minista wa ia le taimile nei. Whaamanu ia anto le tausanga fau me se rupule nga le Ministry of Pacific People. Whapea whaile Pacific Business Hub, ia Laura. Yeah, yes. Happy New Year. Yeah, ile wharetua, me se fōi sunga ia Walter Kyle. Ile lātou fōi au unanga wa alua ma le tātou Bluwave. Ia, le ngata fōi leo le whionga ia vai whangaloa na seri ma le lātou fōi Pacifica Family Health Group. Whaafte jele. Oso fōi whaafte ia tu ile talanoa live. Ia tele ai. Ia, le tō wha tele ai. Me se fōi ia o to filau. Ia, ma se tātou team fōi e tele na whaia tātou pop-ups fōi e tātou te ngārurua whaatasi. Whaafte tele lava mō le nei tūsanga fōi. Ia, e ngārua ka whai. Ia ngā tei lea o le Marketi Samoa. Ia, Radio Samoa fōi. Tele fōi taimi sa tātou ngārurua whaatasi. Sa vea maritano ava, whaamanu ia tu le tausanga fōi a te o tō umalava. Yeah, the man himself. Wow. ET Live, Tui, Edita Olpini, Male Tausi, yeah, family and Tuli Tausi Fo. Yeah, Mr. For your media, Umatato Ainga media, Ausitalia, yeah, or America, or Samoa, o fea lava le atu laulau o le maua ai a olo tau whaia le nei ngā luenga. Ia, whamanu atu le whionga I le puresili a me se fōi o le tātou tau te iai. Ia, le tausanga fau ia te outou umalava. Ma ua se kirisi masi fia ma se tausanga fau manuia I le anga le lei o le tātou tapa au sili langi. Ia, ke ua misi gisi la o whionga ai wha umai lo ma le tā porkalame le nei fiafi. Ke ronga wo, mai. Ia, te lona le nā, o le whaafitai whaapitoa o outou. O mapaanga mamai. E le mawhaino uta ua umo tau suafa. Ai a whai e misi a maa ua malewhionga I le lipule. E le ngalo oe I le atua I le ngalo oe I le anganga pa ia. O le te talo fo le nā nei fiafi. Moni lava. O e olo mafuta mai o e o le a maua le nei live muri matulanga fo. O le nei tausanga. E le lava upo le ngana e wha leo ai le wha aftai tele. Wha aftai lo tau anga le lei. Whaaftai lo tau ala lofa ma lo tau rangolango. O tau fo I o lo tusi mai tua. Ma meli mai ma whaafitai. O se e puna manu fōu wai le loto fia ma le loto whaanga etia. E tau tua o e sa moa le tunu pili. Upu mongia ma upu tau tinu. Whaafitai tele lo tau sia inga o le neipor kalami. Ia so fai so o lava. Ia whai ua tuai. O nei le isa o tau teia e o rewa umorangi kau sama. Ai momoli atua o lo whaangam whamunianga o le atoanga o le varusuma tas tausanga si utina. Ia I Samoa. Ia wale wa ule anakuranga wa. Kawhika uier kau sanga fō. Ai whamunia antu le atoanga o le varusuma tasi la stori tasi o te sema. Manuia happy birthday wai o taimi umaia. E kerenga mako tu whaatasi ai nei ni usila. Ia ona o le whailonga ina o le asoi fuose o matutina. O le skolu kasi. Whai ua ia le tausanga. Ia whamanu ia tu le tolus varusuma le tasi. Tausanga o le soifua. Se o tina ia mele. Matiu, taisia, whalongo. Ia isa tu paitea. Ia happy birthday. Whamomua gula ka manga ka minge. Ai la kun me alofa. Ai la kun me alofa po se me orvaso fu. Po le vai aso yonga kua. Ia o le tina le lei siri lo na tau penina fa aftetele le tau singa. Ia me se foi o lo fautua o le tapua inga I le aso ma le aso. Ia o tau mawhai ai foi. Ia e tau tua le atunu o mawhai whaiva. Fa aftai lau po fala. Mai se o lau tapua inga vi ia le atua. Fa aftai le atua ono lo soifua. Ia whaafua lewa fo I aso. Ia manisi tausanga tātou te mafuta ai. Alofa tele mo ele tina. Ia. Ma wha sifo kwa ia le I whaamungianga o le tausanga fo. Ia ina yo ma ainga umalaf. Ia ainga o ma ua. Ainga o ma taito o lua. Po le whalitua fo ele fionga ele. Ia ma tātou ainga umalaf. Ele tau
whailoa. Whamanuia te fo ile tausanga fo se o tama walua i nei New Zealand. Vaudiko, me se fo o wo mapa anga mamai uma. Whamanga lo fo isi la manga wale tautu mali la fo ngā vātele. Te roa, ele ia se whaiwai asa ma se mau. Ele fo ise tautai e ato fo ini atu ilo na vaa. Le fo ise vave ma se poto na te pulu mafua ina Samoa o le atu nuu mamala. Ele ilo fo itanga e whai le vasa matulanga o le folaunga le nei tausanga. Ai a whai e salauta tonu tai. Opo fo i vaiole tuia ana a whai wa mai mataiva ma matatai. A matua le tu po naolo. Awa fo i lau whaafonga mo Samoa le atu pele. Whai wa sipa se la manga a po ia i liu o oio le tautai mata pala Samoa. Matua upu oe, matua le tu ui ante oe. E malu waile nei tautua me se o le fionga. A naip le fionga le ngā ftasi. Ma le pulenga le Bluwave TV. La voia i fo ngā vaatele ni a leo le nei tausanga. Whaatapena lo loto, lo finangalo, me se fo i o maloto. Tātou te sāvali atu e whaafeiloa i le tausanga fo. I le lofa mananga le leo le atua. Tuli matanga ule ufia sina e pe o le tala le tamaitai. A wā le tausanga fo. Ma ai o le tai o le a o mai fo i le rua hafe, rua se furu mo le wha. Ai mo le nei e fiafi. Ke wa e koe fisa ungoala o fionga nai. Second's your program. Tai. Whamanui e fo e tausanga fo lo fionga. Happy New Year. Me se vore wharitua, whaaftai, wharitua Sara. Ma le nofo alo, tu sai fo i o le talo ma le tapuai. Wa fo i le nei proklame. Whamanui e tu fo i a langa i le o lunga o le screen ia kako producer ia misa, ia Jake. Ia mo mole e tona lo whaanga i siana mana mea me se fo i o le ainga. Le tama taua ana fo i o whale la tai. Le manto. Ia me se fo Ryan, ma le tantou team antoa lava. Alofa tele mo auto uma. Ma whaamanui antu le tausanga fau e iai le live whapitoa lava o tātou mōli ke risi masi mai Samoa. Lea o le antou walunga mai e le tō whā. Sorry, fireworks mo le tausanga fau. Lea o le antou walunga mai ai e aloi wa ai nā forasa i le pōtonu o le vailuanga. E le tausanga fau. Tātou fireworks fo ia mai Samoa. Le ala o le atau tua mai toi pauna o le taimi ia atau no te wai nisi breaking news e oso whafua se ai mo le tātou tau te ia e lava ia tātou wha mawai ia whailoa i le tausanga fau